Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. I, Atanasio Montserrat, I, Cruz Silva. I, Carlos Alvarez Ferreira. I, Dr. Divya Vishwajit Rane. I, Alesh Sequeira. I, Jeet Vinay Karolkar. I, Michael Vincent Lobo. Nilesh Cabral. I, Nilkant Ramnath Halankar. I, Praveen Prabhakar Allekar. I, Sri Ravi Sitaram Naik. I, Vishwajit Pratap Singh Rane. I, Antonio Vaz. I, Joshua Peter D'Souza. I, Movin Heliodoro Gudino. Jennifer Montserrat. I, Subhash Ankush Rodkar, having been elected as member of the The Legislative Assembly Of the state of Goa. Do swear in the name of God. Do solemnly affirm that I will bear true faith An allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge The duty upon which I am about to enter. How, Alice Reginald Lawrence. How, Elton DeCosta. How Delilah Michael Lobo. How, Digambar Vasant Kamat. Kedar Jayaprakash Naik. How, Krishna Vishwambar Sarkar. how Dr. Pramod Sawant, Rajesh Pallesai. How, Rohan Ashok County. how Rudolph Luis Fernandez, How, Sankalp Padmana Pamunkar. How, Wenzi Vegas. How, Vijay Sardesai. How Viresh Mukesh Borkar. How Yuri Alemao. गोंय राज विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला. म्हूण देवाच्या नांवान सपूत घेता. की हांव कायद्यान थारायल्ल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलो आणि भारताचो सार्वभौमत्व आणि भारताची एकवट राखून दवरतलो. आणि जे कर्तव्य आता म्हाका लागू जाला. ते खऱ्यापणान पुरे करतो. मी डॉक्टर चंद्रकांत पुंडलिक शेट्टी. मी गोविंद शेपू गावडे. श्री प्रेमेंद्र विष्णू शेठ. मी रमेश तवडकर. मी सुभाष उत्तम फळदेसाई. मी उल्हास यशवंत तुयेकर. गोवा राज्य विधानसभेचं सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो. मी गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो. मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन. आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहेत ते प्रामाणिकपणे पार पाडीन.